Birungi Godfrey urukurebuza ebibuuzo ab'ekitongole kya UNEB aho muri Mbarara niwe yakira ebibuuzo ebi. Mbarara tulina station 34 eza A-level era ebibuuzo tubifunye olwaleero tubifunye bulungi. Tulina ne substation endala substation nga 8 ebibuuzo tubifunye era tuli beetegefu okubikola. Omuntu yenna akwatibwako ebibuuzo okusingira ddala headmaster baffe kandi twahibaire byabiretakare byakikumbwire nabwo icyo twabitaro kubashayisha tuyabyashikire twayikaho no mashomero. Tegure exam. We have been reading so hard, but now the time it has come. Mujye nakushtamira exam nyencakare na mnonga abasinya 6 nimbashaba mwe kwa sebta byanyu bimuzere wanyu abazere bitu bari uko bashashuje fees mwe kwa sebta byanyu mushome. Ona bari ready abasomesa bari for consultation. They are all confident and bategereze bizamu kubishenyagura. Ngitebekanishije na n'abasansa batari banje bona na n'abata twena tutebekanishije twenda kushataguza abeji batari banje kabe nimba ho habuzi bwo kugira ngo batakagira obwoba bashikire kikure kibine gukora no kweyusiye bashomere byona kandi na mnonga bakakwasa buri kimwe cyana bakakikwasa wahigura. Ntebekanise rukurungi so turede kutandika kine buzubona twina beji nkaga Aba TV West ndi Senyomo Gideon.